Yo birababaje kandi biteye agahinda, mbega inkuru ibabaje, mbega inkuru iteye agahinda, mbega inkuru yarijije abanyarwanda benshi cyane, yumvikanye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Gitwe. Ibi bintu byababaje abaturage benshi cyane. Umugabo w'imyaka 28 y'amavuko wari umaze ibyumweru 2 ashatse umugabo. Uyu mugabo yafashe umwana w'imyaka 10 ku ngufu, mbega agahinda, mbega ibintu bibabaje cyane. Uyu mugabo yafashe uyu mwana ku ngufu aramuhatiriza birangira amusambanyije. Uyu mugabo akaba yatawe muri yombi ndetse yari amaze hafi ibyumweru 2 ashinze urugo. Ibi biteye ubwoba, biranababaje, byarijije abanyarwanda benshi cyane, ndetse abaturage bavuze yuko uyu mugabo niwe urwishigishiye. Bavuga ngo urwishigishiye ararusoma. Ni gute uno mugabo yari afite umugore nta n'ukwezi baramarana akajya gusambanya umwana mutonya w'imyaka nk'iyingiyi? Abaturage bavuze yuko n'ubundi uyu mugabo niwe witeye umwaka, buriya ngo uwiyishe ntago aririrwa. No mu gihe uyu mugabo iki cyaha nikimuhama cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure, iki cyaha gishobora gufungishwa igihano cy'imyaka 30. Iyo we yasambanyije byamugizeho ingaruka, bishobora kuzamuka bikagera ku gifungo cya burundu. Birakomeye, birababaje kandi byarijije abantu benshi cyane. Umugore wiwe bamufashe agiye kwita mu kagozi ngo yiyahure, bitewe nuko ibintu byari bibaye nawe byamutunguye kandi byamushenguye intimba. Akavuga yuko urukundo yakunze uyu mugabo ntago rugereranwa, yamukundaga nk'inka imwe, ariko ndebera ibintu akoze. Uyu mugabo agiye gufungwa ndetse uyu mugore bataranamutera inda. Bivuze ko rero uyu mugore ababaye cyane, ari mu gahinda. Bivuze ko rero ubugenzacyaha RIB uyu mugabo bwamujyanye kugira ngo akurikiranweho ibyaha ashinjwa. Gusa uyu mugore nawe ntago atuje, afite ubwoba, ndetse yajyanwe kuganirizwa kugira ngo asubire ku murongo. Reka amakuru yacu zite tuyerekeza mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Shyira. Mu murenge wa Shyira rero mu karere ka Kamonyi habereye naho inkuru yarijije abanyarwanda benshi cyane. Iyi nkuru rero niyo abagabo 3 bakubise umugore uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko basangiraga mu kabari. Uyu mugore bamukubise baramukomeretsa, ariko ntago yigize apfa. Ese bapfuye iki? Dore bapfuye yuko uyu mugore barimo basangira inzoga. Uyu mugore abemerera yuko ari bubabomoze. Uyu mugore arangije yigira kasha mu masaha ya nimugoroba. Bamubwira yuko rero bagenda bagasambana cyangwa bakaryamana. Uyu mugore yigira ibamba arabyanga, abaka amafaranga. Nyuma yo kubaka amafaranga rero, amafaranga bari bayanywereye inzoga bayamaze, bamwoheje ati ngwino tugende, amafaranga turayaguha. Bakihagera uyu mugore bamubwiye ati kuramo utu twenda twawe. Umugore yanga gukuramo imyenda, avuga ati mubanze munyishyure. Noneho nuko uyu mugore yabyanze, barangije bafata inkoni baramukubita ndetse bamugirira nabi cyane. Ndetse ubugenzacyaha RIB bwatangiye gukora iperereza kubera ko abagabo bahise bacika. Ubu ngubu ntago barafatwa, ariko uyu mugore we ubu yajyanwe mu bitaro arimo aritabwaho neza cyane. Abaturage bavuze ko uyu mugore n'ubundi asanzwe arya amafaranga y'abagabo yitwaje ko bari buryamane, bikarangira bataryamanye. Ngo uyu mugore ni inshuro ya 2 bimubayeho, niko abaturage bahaye Kidasamura TV Rwanda amakuru. Bavuze yuko n'ubundi uyu mugore ubu no bwa 2 hari ikindi gihe bigize kumukubita. Yasezeranyije abagabo 2 yuko bari buze kuryamana, bamugurira inzoga ndetse barasinda. Uyu mugore arangije arabakwepa. Mu gitondo nibwo bano bagabo bafashe uno mugore batangira kurwana, ariko kubera ko hari kumanywa abaturage bahise bakiza vuba na bwangu. Ubwo urugomo ruba rurahoshejwe uko nguko, none bibaye ari insubira cyaha. Abaturage bavuze ko uyu mugore nawe niwe nyirabayazana abo bantu nubwo batarafatwa. Gusa uyu mugore nawe abifitemo uruhare mu gukubitwa kwiwe. Ibi ngibi rero bikahita bidushyira ku kiganiro cyacu cyangwa ku nkuru yacu y'uno munsi. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Jye mugiye kubana nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Ikindi wakoze subscribe uruwa gaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Ese mwari muzi ko hano mu gihugu cy'u Rwanda ari kubera isiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi?
ntabwo mwari mubizi bamwe na bamwe, ariko abatari babizi mubimenye. Noneho murabizi ko se isiganwa ry'amagare rizarangira ku cyumweru, bivuze ngo ku wa mbere abatakoraga cyangwa abantu bari bafite ibikorwa nka Kimironko batakoraga neza, BK Arena imihanda izaba ifunguye rwose, ibintu bizaba bimeze neza. Iryo rero ni itangazo ngira ngo mbe mbagezaho nk'abanyarwanda, ni inkuru nziza kuba igihugu cyacu cy'u Rwanda kiri kwakira champion y'isi isiganwa ry'amagare hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ibyo nibyo nabibutsaga, nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro kuri subscribe, fungura inzogera, ikiganiro nakagaruka murabizi ko tubakorera ibiganiro byiza kandi ibiganiro bifite ubwenge. Rero ibindi by'amakuru ndaza kubigarukaho mu kanya mu kiganiro kibuze gutambuka. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahezagire, ibahereze umugisha, ubuzima buzira umuze. Kidasamura TV Rwanda arabakunda. Iyi channel ni yanyu nawe, nk'uko ibintu tuba tutarabivukanye umuntu wese yagera kubye. Bivuze ngo rero icyo usabwa no gukora subscribe ugafungura inzogera, nicyo tugusaba. Urakoze cyane, Imana ikuri